Bapak Laras Kian ayahe Yuki ayahe Yuki Neng Caca sini dong Ros Neng Caca yang ini siapa Neng Seli Aceh matang di pangan tengel wong matang dak kome angel pengen rujak palem pentil sing pedis ya sing sengit Mama Kinan Kiki Kinan Kiki Kinan Kiki Kinan angel temen sini dike ayo yang Seli sampeyan sing dadi laki ora maling rapi kula duwe kandungan sampeyan demenan ning Seli weteng gede kikir abang bokong gepak ora rasa kula ilang ayune kenang mamae Kiki Ayah Yuki Mama Kinan Ayah Yuki Mama Kinan Ayah Yukinan Ayah Yuki Mama Kinan siapa cek Neng Seli Neng Seli Mama Seli gula masih tinggal sampai yang usah Mama yang gula lembu sering ditinggal metu Mama Kinan sayang Mama Kinan Mama Kinan ada alon-alon duitnya Mama Kinan terus Mama Kinan Mama Seli sesal wajah joget Neng Seli ayahnya Yuki Neng Seli sayang ayahnya Yuki Neng Seli asik didoakan dingin goyang ayahnya Yuki ayahnya Yuki terus ayahnya Yuki ini anu siapa nih Ayah Kinan Pacen matang di pangan pengen wong matang dak kome angel pengen rujak belem pentil sing pedis ya sing sengit Ayah Seli Neng Seli lagi Ayah Seli Seli Ayah Seli Ayah Seli ayahnya Seli Ayah Seli Mama Seli ayahnya Yuki Makinan sampeyan sing dadi laki ora maling rapi kula duwe kandungan sampeyan demenan weteng gede kikir ambang bokong gepak ora krasa kula ilang ayune Mama Seli nang mamae Kinan mamanya Seli Neng Seli ongkob Neng Seli sayang pada baik kita ngongkob Mama Kinan bengen kula masih pikir sampeyan ngusel-ngusel sekian kula lemu sering ditinggal metu Neng Seli maning Neng Seli dintok akan dingin aja gerak mudun si panggung Mama Seli masih ada lima kita Seli maning Mama Neng Seli asik di pangan tengel wong matang dak kome angel pengen rujak belem pentil sing pedis ya sing sengit